Сахар Республикатын сетерилях бұлағын отчета таттылу ғығар болла. Аспытсыллағы үләне бірабытылыстыбы председателін солбиятчы Сергей Месников ихтинлерді. Онлайн кепсетеге улус 14 нәхелегеттен қолбанон үлі қамнас тула ұйтылары берділер. Сүрін болғымтоны кейін итетер сетеміне қолбануға, қочолнайдары тұтуға, суылы ехен оруға урдулар. Чешмаға самай долгутар бропорогынан квартальный котельный тұтылуыта, онна дейлері кин ититер система холбаһын болар. Ол бапырого бербиппин 2 тыгынча сүлбе 2 хыллахка быйыл проектно-сметная документация тоңголлан өшүгөй боллагана быйыл көһүңүттен үлете тотулдууга детилер. Иккихинен боллагана бу билин барата интернет сетеме күскә хайдыбытынан бехиген әһелек тытсытыр ден Wi-Fi-нан холбанан олар бу дебитигер интернетка аноха оголор наха ыргаттар көрсүбиттер бу интернет кайбат болан. Кымта такара болан. Аны турурустубут, онна бу вопрос бехи утары угар үптәх боллакна бахарлык курдук бит. Түгеннен тоханымыт бехиге бу буларын хаңас колабыт үләгә килбите, правительствога улахан мактабытын тердебит. Беге бу вопроска туханак вопроста битенер печес хобаганыр вопрос турдубут. Онуттан министерство ЖКХ барын бердилер. Фонд развития коммунального хозяйства ден федеральный программага кыттыганнар быйыл документацияны саңардатаннар государственный бараннар бу сүрбе 3 сыллаха печеге холбок бүттенер әттілер.